Перед тем, как прийти на землю, ребенок спросил у Бога: «Как же я буду там жить? Ведь я так мал и беззащитен». Бог ответил: «Среди множества ангелов я выбрал одного для тебя. Твой ангел будет ждать тебя и позаботиться о тебе». «Но как я научусь понимать людей? Ведь я совсем не знаю их языка». «Твой ангел будет говорить тебе самые красивые и добрые слова, и он будет очень терпеливо ждать, когда ты научишься говорить». «Но я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня?» «Не беспокойся, твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью». В ту самую минуту на небесах вдруг стало необычайно тихо. И малыш спросил: «Кажется, мне пора, но как же все-таки зовут моего ангела?» Как его зовут, совсем не важно. Называй его просто «мама». ایا مادر دلت را پاره کردی فدا خود را به ما همواره کردی ایا مادر دلت را پاره کردی فدا خود را به ما همواره کردی سرودی الله تعینی دعا بود دعاها در سری گهواره کردی سرودی الله تعینی دعا بود دعاها در سری گهواره کردی ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر نجسته درد و داغت را شفایه همیشه درد ما را چاره کردی نجسته درد و داغت را شفایه همیشه درد ما را چاره کردی گلی نانو نمک را داده بر ما قناعت گه و یک نان پاره کردی گلی نانو نمک را داده بر ما قناعت گه و یک نان پاره کردی ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر
زاره کردی. سرش از سنگ باشد گفته هر دم، خدایی مهربان را زاره کردی. سرش از سنگ باشد گفته هر دم، خدایی مهربان را زاره کردی. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا